Jaz gelip olgan turma. Tuğanlar ben geçe 8 Mart'ta süygönümdü jaşı kutuktay alбай күнөкөр болуп жүрөм да. Ана мынантип жаз келип калыптыр, природага бир мына токойдун арасында эле бир жакшы жерге бир сюрприз кылып туруп, бир майрамга турам. Азыр мен машинадан наркы беркелерди алып келейин. Машинадан тур. Şu tokayda эле эч ким жок, бир жакшы сүйгөнүмө бир сюрприз кылып, так, куттуктап койсом жакшы болот. Siz Келип калдыңбы? ушул жерге келдиңизби? Ушул жерде да. Жаатан бери таппай эле ыдырып эле жүрөм. Мына кыласың да, мына. Карасаң, кафеде, ресторанда мындай тоспой эле эми убакытта өтүп кетти. Алдыдан Нурuz келе атат. Карабай туруп ал жакта. Анан сен ушул токойдо бир жакшынакай бир сюрприз кылып, сүйгөнүмдү бир куттуктап коеюн дедим да. Кандай? Мындай сюрприз. Сюрприз? Эми мындай сюрприз да. Ушул жерге ырдайм. Ушул жакшынакай мына абасы таза, мына гүлдөрү ачылган, жакшынакай жазда, токойдун арасында. Мындан билгенде гитараны, аккордеонду да алганчы келмек экен да. Бола берет, мына кыргыз болгондон кыргыздын коңгузу менен. Сен мындай кыласың, так. Кийин эсептешебиз, Так. Сен мына дарак турат го? Ушул дарактын артында бекинип турасың. Бекиндим. Мен жактан сүйгөнүмдү алып келем. Азыр келе элек. Өзүнүн машинасымен келет азыр. Так, мен көзү жуумду алып келем да бул жерге. Анан кийин көзүн ачып туруп, мен кандай бактылуумун дегенде сен болсо, жанагы кайсылы, жанагы бактылуу болгум келет махабаттан дегендерди ырдайсың. Бактылуумун дегенде. Бактылуумун. Эсиге түйүп ал. Бактылуумун деген сөз чыкканда эле ырдайм. Ошо ырдайсың. Болдуму? Азыр мындай. Так. Бир заряд алып аласың. Сөз сизде айта албай аттым эле. Өзүңүз ушундай жакшы кездеп берме. Ана ал. Так. Отуран да, бактылуу болуңуз. Мынаны чыттап эле кой, азайып калат да. Бар эми, бар. Рипса кылып кой. Рипса кылып коет. Бактылуу. Бекинип тур. Келе атат. Көзү жумуп келе атам. Ачтым. Мен кандай бактылуумун. Бактылуу болгум келет махабаттан. Болду. Бактылуу мен юрумда Эми убакыт болуп калды эми. Сен бекинип тур. Дарактан бекинип тур. Көрүнбөйт. Көрүнбөйт тур. İşte böyle. Ciddalanların artı vardı. Buna ben işte böyle. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Emin, bunday da. Az men süygönüm kiret kichine bir жарым saat müşahit etmey. Hemen tuttur endi. Şimdi endi azır bir 20 minut gelip tursam var bunday. Müşahit etmey endi. Jaman baktılıyorsun. Evet baktılıyorsun endi. Baktılуу келет махабаттан. Бұл емес. Sen turup dur. Men aytam baktılуу degende. Çıngıl. Uçarsa bol. Şerik болып қояйын, шерик болып қояйын. Жалғыз өзі шыққан түшет ем ол. Бармаңыз, тостың керегі жоқ. Мен өзі içpей атқам. Мені алып қойсаңыз Ya alın. Қой болдың да қыстап. Мәл. Болды, рахмат. Bir 20 minut gelmey tur bulaçı. Süygönüm hep kaldı. Men қайра келем mi? Keyin gelin, bir saattan gelin. Böyle. Baktılуу olan bana öyle Baktılуу болгум келет dur. Men aytmadım men aytmadan çıkarsın. Bak.
Gelip kalsa keneme. Hey! Assalamu alaikum. Aleykümselam. Ha, pazar açıp algansın baktın içine. Baktın içinde mi? Akşakal içine az süygönüm gelettiler. Ötkönde 8 Mart'ta kutuktayalım kaldım yine. Siz kim olası? Ha, men uşul Tokoydun karolu oğlum. Hey, Hey, Tokoyga gelgenden keyin bulgabay. Bunu oğların ardı tazalap alıp ketkiler. Alıp ketem eştike kalbayt. Muzsursuzdur eştike kalbayt. Alıp ketebizem he. Hey! Tokoydun naligin төлep koybaysın arba. Nalik? Ha. Oldu. Ha, yok. Biz özümüzden idiş geçeriz. Koy. Ana yeseniz emmi. Koptur ha. Tostun gereği yok baba. Yeme de. Yeme sıkılgan ekensin. Yeme etip jürever. Emet çürüyor ama. Haydi. Vaktılı ol. Bolam, baktım oğlum. Bolam gelet makabat. Hey, dur çık. Bu Tokoydun karı oğlu. Neyin aytkanda dedim. Turip Hey. dur. Assalamu alaikum. Kandaysın? Жақсы mı? Yaxşı. Şerk bol koy. Hey, şerik gerek. Şerimi kalıp gitti de. Koy. İşte kalmadı. Oğlum. Tak. Hey. Erterek ketkin ha. Erterek ketem. Eştike kalbat. Kam sanavаңыз. Bardığını taptaza kalam. Tokoy bizge gerek. Siz bana veriniz. Onu sal koyun orsun ha. Sal Gerek koysun. değil. Gerek diyet. Rahmat. Var balınız. Erterek ket. Erterek ketem. Gelse tezrak gelmey bitsem da tügüne otat. Dayın. Bana verseniz. Ördek az kapta. Mына мергенчилерди ачам. Ne? Hemen kız kara kaytın için. Жолу болгондо Шыралга деген таштап кетебиз. Şuraya. Азыр менин жолум болбой калды. Силерде өзү Oldu. Oğlum. Tostun gereği çok. Alayız. мен дагы бактылуу болгон күндөрдү бир эстеп ичип коеюн. Bastırıyor. Hey, tutturacağım. Muna tutup. Ahon diyeceğim bunu. Vaktını tutma. Ne diyeceğim? Assalamu alaikum. Алейкум. Uçaşmayla koç. Şerk bol koy. Seri çok. Şerk bol koy. Мен шерги жок ичем. Seri çok şey var. Шерги жок ичем го. Tez. Мергенчилерде бир көп жаңылыктар болуп турат да. Кызыктуу нерселер. Алым Бир жолу карышкыга каптан койсом, Kız kara kaytın. крокодил түшүп калды. Meyli. Майли бактылуу бол. Baktını. Durup. Mına ayta tuttu lan bunu. Bak. Var. Бадырың алына бир төзмөн, бадырың жакшы көрөм. Buna boldu. Para veririz. Battı. Para veririz. Oşaka para veririz. Deseniz mi? Emdi. Rolga verilip get bunu. Rolga verilip. Var mı? Var. Koy. Buyam. Koy. Biz bir şey Mahmut gelmeye turga çıkacaktık. 10 minut gelmeye turga çıkıştı. Ya gelip kaladı ama. Ayağın kana. Ne dedi? Baktırlı var oğlum gele. Bana anlat durat. Ya! Durat der bana. Verge. Gelin. Oğlum sen. Oğlum. Munday. Hadi. Oturalım. Oturmayın. Şerk bol. Şerk. Ulan neyse. Ulan. İşte kalp bekinip dur. Tez bekinip dur. Tamam. Alın. Baldır. Ay bartırın. Gelip bırak gel. Gitme yine. Kayra geller. Oo. Ya bana kaybı tut. Baktın mı var he? Baktın oğlum ben. Ne kadar işim olmasın. Ya turup da.
Болаттыр. Тажатты. Енді тұрайындар.